Allin jamusqa munasqa hermano wauqimasi. Kunandia devoción matutina parla peawanchik amispa imaynata noqanchik kawsanachik tiyan. Chaypaqqa invitayki kicharinaykita mas k'aspa maychus kasan kay carta Filipensesman. Iskayniyuq chunka phisqayuq chunka suqta chikllashqan ninahinata. Mana k'amina kanaykichikpaq ajinamanta Diospa wawasnin mana ch'ichiyuq mana huchayuq kanaykichik tiyan kay pachapi. Qankunaqa paykuna chawpipi k'anchanaykichik tiyan ch'askas hina wiñay kawsayta quq siminisqanta paykunaman willasaspaqa. Ajinata Cristo kutimuqtin p'unchaypi mayta kusikusaq yachaspa kallpachasqayqa trabajasqayqa mana qasillapaqchu kasqanta. Apóstol Pablo kaypi nisawanchik imaynataqa kusikusarqa sapa hermano hermana mana ch'ichiyuq mana nima huchayuq kananchik tiyan. Apóstol Pablo kallpachakurqa llank'arqa ashkata ruwarqa tukuy hermanos yachananchikpaq kunan tiempo Diospaq qillqasqanta chantapis evangelionta. Chayrayku payqa kusikunqa nin icharis qillqasqapiqa imaynataqa noqa ruwarqani kay kikinta qhawasaykichik qankunata nispa. Tal vez qan tapukuwaq munasqa kuyamasi, ¿acaso mana ch'ichiyuq mana huchayuq kasunmanchu? Ari. Kay Argentina Loma Linda llaqtapi ashka machu runas kangu awichusña maychus wiñanguña tukuy imataña ruwangu paykunaqa. Chaypi aska runas warmis kangu maypita sapa samakuy diyaqa sábado paykunaqa Diosman dedikangu tiempota. Wiñayta paykunaqa kawsarikuspa kangu mana nima onqoyniyuq. Kay kikinta noqanchispis munasqa kuyamasi kawsaya tisun sichus noqanchik llank'asun o trabajasun Diosninchikpaq tiempota dedikaspa kawsayninchikta. Llank'ayatinchik mikhunanchikpaq vistinanchikpaq pero noqanchik dedikana tiyan tiempota Diosninchikman. Kayqa wiñayta pamunqa kawsayninchikman. Chantapis k'ayamincha Diosninchik p'unchayninpi noqanchik salvasqas kasanchik. Chayta kunandia apamun devoción matutinanchik kunandiyapaq. K'aya suyasayki ama faltaychu.